Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadžija Teodora i u današnjem videu želim da pričam o poštovanju presvete Bogorodice. Mnogima nije jasno zašto se mi molimo presvetoj Bogorodici. I mnogi govore da je ona mrtvo biće i da se nju ne treba moliti i da krši Božje zapovijesti. U ovom videu želim da vam ukratko objasnim da to nije istina i da vam jednostavno razjasnim u kratkim rečenicama o ovoj temi. Od apostolskih vremena pa do današnjih dana svi oni koji istinski vole Hrista čestuju onu koja ga je rodila, vaspitavala i brinula se o njemu dok je bio dijete. Još u toku njenog života na zemlji drugovi Hristovi apostoli ukazivali su veliku pažnju i bili veoma privrženi Majci Gospoda, a naročito i evanđelist Jovan Bogoslov, koju je, ispunjavajući volju njenog božanskog sina, uzeo kod sebe i brinuo se o njoj kao majci. Evanđelist Luka je naslikao nekoliko njenih ikona, neke zajedno sa predivčnim mladencem, a neke bez njega. Kada ih je on donio i pokazao presvetloj djevi, ona ih je odobrila i rekla: "Blagodat sina moga neka bude sa njima." I ponovila pjesmu koju je bila izrekla u domu Jelisavetinom: "Veliča duša moje Gospoda i obradova se duh moj Bogu, spasitelju mome." Uostalom, Djeva Marija se za svog zemaljskog života uklanjala od slave koja joj je kao majci Gospoda pripadala. Više je voljela da provodi život u tišini, pripremajući za odlazak u vječni život. Do posljednjeg dana svog zemaljskog života ona se starala da se pokaže dostojnom carstva svoga sina i na samrti se molila da on izbavi dušu njen od zlobnih duhova koji presreću ljudske duše na putu ka nebu, pokušavajući da ih ščepaju i odvuku sa sobom u ad. Gospod je uslišio molitvu svoje majke i u času njene končine sam on je sišao sa neba sa mnoštvom anđela da primi dušu njenu. Apostoli sa velikom radošću stadeše je poštovati ne samo kao majku njihovog voljenog učitelja i Gospoda, već i kao svoju nebesku pomoćnicu, pokroviteljku hrišćana i zastupnicu cijelog roda ljudskog pred pravednim sudijom. Pravoslavna crkva se drži onog što je u Svetom pismu i u svetom predanju rečeno o presvetoj Bogorodici i svakodnevno je proslavlja u svojim hramovima, ištući od nje pomoć i zaštitu. Nema uma i riječi koji bi izrazili veličanstvenost one koja se rodila u grešnom rodu ljudskom i postala časnija od herovima i slavnija od serafima. Ona je naša divna majka koja se za nas njezinim sinom, našim Gospodom, zastupa i koja se moli za nas grešne. Mi se njoj molimo da se ona moli svome sinu da nam usliši naše molitve. Jer često Gospod ne želi da nas posluša jer smo toliko grešni, ali uz molitve presvete Bogorodice on usliši naše molitve i zato joj trebamo uvijek biti zahvalni. A i naravno kroz njena velika čuda koje je vršila i koje dan danas vrši, vidi se koliko je ona draga, koliko ona voli ljudski rod i želi da nam pomogne i želi da se svi mi spasimo. Nadam se da sada shvaćate nešto o poštovanju presvete Bogorodice, a mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom. Amin.